Haka khadatrik uyayong arjar arpuar, katanat pulit anti-narcotics task force kala yoban kem yakaway kakali kabadan yo registration number NL04C, Laisan Iwain Rio, kabawan na silchar asam bat tumu banwan si Shillong. Hadin katanat pulit anti-narcotics task force kala yo jingtip sapanga jingkayi drugs lima kaway kakali, kila penlong jing talasi ki kali hagi tain Ladrymbai, badak jing teri lang ki pulit pat ki katu kat ni ki brio na Ladrymbai outpost, la yo ban kem katika kali Mahindra Bolero. Hadin gejing tuat bah lalap sanpui teli sendok sabon ki badani ki powder stambat rongso ki bala pentikna hadin bala latest baudeu Drok Heroin. Ha gejing kia ke ba South Park Hatway Point nyo iwe gram. Yakini ki drugs labori bah how Chasis jongkani ka kali. La register case ki laingot bokentop yak we kentai bala yok kamlang bat kini ki drugs bat gejing toket kadang ya chakmat.